और दोस्तों हर थोड़ी थोड़ी एरिया के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ रज़ाकार जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने खड़े किए हुए, मतलब अगर ये देखते हैं कि कुछ रॉन्ग हो रहा है तो ये दोस्तों रोक सकते हैं उन चीज़ों को। और दोस्तों वो सामने देख सकते हैं आप स्टेज लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा दोस्तों। और वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों मेरे को कम्प्लीटली तौर पे मतलब ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन भी हो किसी का दोस्तों तो लोग इनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें किस साइड पे जाना और किस साइड पे नहीं जाना। Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Onks tää hyvä meininki? Ai hiito, teitä on paljon täällä näin. Teitä on todella paljon täällä näin. Meillä on helppo yhteislaulu tähän alkuun. Jos se menee näin. Me näytetään teille miten se menee, mutta teidän pitää auttaa meitä. Just näin. Nyt kun kaikki osataan, miten se menee? Miten se menee? Ja se on superä kokkonasta. Silmilaitteen. Ja se on superäkse. Hosola. Ja mitä te vaan viimein. Hosola. Suoraan järven päästä. Hosola. Silmilaitteen. Aina valmis vetää freestyliin, siihen sä voit luottaa. Kaikille hyvää uutta vuotta. Tuli tuppimaan, kuinka moni on tullut juhlimaan? Aika huoni, oi hitto miten sattuu. Sulla on tosi hieno humppari, sulla on hieno hattu. Kyllä nää ja mä oon tarinaa kertoja. Tekis veli vetää eturivin saa femmoja. Todellakin en voi sanoa muuta, kun te on täällä keittämässä sitä perusjuttua. Mitä mä näen eturivissä, mä näen hienoja pipoja ja yks keltainen huppuu. Se on juuri näin, tässä nyt suttosee. On sulla mummon putoamat rukkaset. On niin hieno, kyllä tässä villaa. Siis toi täytyy olla aitoa villaa. Aitoa villaa, MC Kiketiko tuli freestylla ja aitona chillaa. Ota vielä. Sikileksä, kyllä! Moro, me ollaan lyömättömät! Helsinki, mikä täällä on meininki? Kaikki ollaan rakkautta rinnassa ensi vuoteen 2020! तो दोस्तों अभी ये अंकल फेमस हो गया दोस्तों। Torilta Helsingistä. Täällä on ilmassa sellaista odotuksen tunnelmaa, sillä eiköhän me kaikki olla valmiita sanomaan hyvästi vuodelle 2023 ja toivottamaan uusi vuosi tervetulleeksi. Se on just näin. Ja illan resepti on hyvin yksinkertainen. Pidetään... Joskus mä kerron, mut leikitään niin onnellisiin. Ja olla nuoret rakastuvaiset, edessä kirkastuneet poisut. Ja näiden muiden tietää ei tarvitse, etteik se koti munkaan enää tuu. Mitä meinataan tehdä? Ja rakkaat ystävät, miettikää, miten siistiä, et mä kävin täällä. Kävin täällä, se on ihme, et me synnytään. Ja et on keuhkot, joilla hengittää. Jalat, joilla josta niin kauas kun ei.
täältä löytämään. On niin, että me samaan aikaan kuljettiin. Okei, ja käden! Okei, ympäri! Mä en tiedä yhtään mitä Hääriä tekee, mutta... Okei, liikkuu, okei? Voitteko tehdä siellä vastasta tämä Hienosti teette perässä kaikki mukana ja sitten... Tää on helppo. Tulee Emma lämmin, meilläkin on sut vähän täällä, niin tää Ihan oikeesti kuin ois lämmittää. Zumba-tunnilla. Häärien Zumba-tunneissa, ei huono. Okei, siis tämähän on hyvä. Pysytään kaikki lämpimänä, täällä on kyllä. Ensi vuodelle mä toivon voimaa, rauhaa, rohkeutta ja rakkautta. Hei, miksi sä tuot tänne rantapalloja? Täällä on talvi. No tää vihreä väri saattaa ennustaa jotain. Oikea puolella haluatte pallon! Tästä saa! Ja mites vasen puoli, haluatteko? Okei, katsotaan! No niin, ja sieltä tulee palloa ja eiköhän aleta uutta yhtään. Otetaan tervetulleeksi Kääriä! Jotta itse sankari ei paskanna pitkin piikkihousuaan. Meidän tulee Esto
Tässä vaiheessa halutaan kiittää kaikkia meidän upeita artisteja, Vilma-Alinaa, Messia ja Kääriä. Ja kiitos kaikille teille, että saatte juhlimiseen meidän paikan päälle. Kiitos kaikille. 4, 3, 2, 1. Pidä kaksit ja sit kiinni. हेलो दोस्तों, तो मैं न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने के बाद अभी आ चुका हूँ बस स्टेशन पे। ये देखें 848 नंबर बस जा रही है। तो दोस्तों फिर इस पे बैठ के मैं भी जाऊँगा घर। तो मतलब आप देख सकते हैं कि आज न्यू ईयर वाले दिन दोस्तों आज सारी रात बसें चलेंगी। हाँ जी, तो दोस्तों बहुत गंदा किस्म का जैम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब ट्रैफिक हर जगह पे जैम है और हमें ऑलरेडी निकले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और दोस्तों अभी हमने सिर्फ वो जगह जहाँ से ये गाड़ी निकलती है उस जगह को अभी तक क्रॉस नहीं किया दोस्तों। तो लेट्स सी कि मैं कितनी देर में घर पहुँचता हूँ। दोस्तों मैं अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ और अभी इस वक्त 1:49 हो चुके हैं। मतलब दोस्तों 1 घंटा और 30 मिनट में मुझे लगे काम्पी से यहाँ तक आने तक। वही फासला जो मैं तकरीबन 25 मिनट में तय करता था, आज वही फासला मैंने 1.5 घंटे में तय किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों मज़ा बहुत आया न्यू ईयर देखने का हेलसिंकी में। मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब जैसे अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो क्रिसमस पे जैसे यहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब मैं सेंटर में गया खुद को ही देखा बस। लेकिन हेलसिंकी में न्यू ईयर देख के मज़ा आ गया। मतलब म्यूज़िक, कंसर्ट्स, बाकी चीज़ें, तमाम चीज़ें दोस्तों बहुत आला थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। I hope to see you soon in